Rahajang semang makin tiang jadi presentasi satu ikebo iwe. Oli, Reza, Gungken, Gusmaha. Mungkini. Pamahbah. Sedek dina anu wenten piana madan kebo iwe. Sane lakar ke Spanyol. Makudang-kudang wase sampun matilar lan pamuputne ieu mewali ke Bali. Tugas ieu ring Bali ieu ngewale timpal-timpalne. Karena timpal-timpalne durung taen ke dura negara. Ieu masih ngungsapin bahasa Bali. Madieu. Tugas ikebo iwe. Jumahne ia tandeman ngaraos bahasa Bali. Karena nikah mene kebo iwe gede kebo iwe gede karena panakne kan demen ngaraos ngamen bahasa Bali. Karena nikah mene kebo iwe ngarang panakne sekata pelarian di sisi. Pamuputne. Karena kebo iwe temen-temen ngeraos Neme nengelah ide apa ngae galah melaja ngeraos bahasa Bali. Angin kebo iwo lan timpal-timpalne apang samian adat-adat ngemenang ring Bali ngidang ngeraos angin bahasa Bali. Makmura Bali sukses sama mewali Yuda.